ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakasi Student Union Nongklau Circle Klapen Pau Kajing Sngokya Halo Kajing Penyap Dusman Kibreu Yaki Dok Ha Wakri Daka Berbi Batsiat Bom Kaki SU Nongklau Circle Limbo Preston Usam Larang Syairan Tatyang Kelamaha Ban Pencita Miki Breu Wedon Keti Benik Penjat Iki Do Do Wa Ha Wakri Kabakaseng Kelas Sumar Nakapor Syakapor Yakani Kawa Ban Penyap Pensa Eki Jindon Ki Do Do Wa Bad Ha Kajuk Kapor Kaseng Kala Kenturu Yu Deputy Commissioner Yakatanat Pulit Bad Yakatanat Forest Bikin Shimkia Yakani Kakam Bad Kaseng Kakot Bad Weru Iki Sordar Shnong Bikin Ai Kajingat Trelang Kenang Bikin La Sachi Sien Pat Ban Penyap Pensa Eki Do Wa Hakani Kawa Kabapau Nam Kaseng ka kenturu ikipat ba bikin dekeli perthau bha ha baki bar jela ki wan ban khai hapo shnong po thau khamtam ki tu ki bon ban de dawai bala da kim sha ki sko bha ban bentip sha kaseng ni ki bor jong ka an nomor omla bentip yo kini ki bar jela ki wan de ya udrong ka KSU ka kerpat ru iki contractor bakim de ban wan ra nong tre bar jela lada ya kata ka kam ki khasi ki dang la ban tre ba ki tu ki bon tre ya ki kam ba ki khasi kim la ban tre ki de ban pin biang ki kot kisla ki ba biang bala da kim la kaseng kan be yaki Kalau sempat ka KSU Nongklau Circle ni aku beli ye ki para nasyong snong jong gari bagi jadi menreu bat khamtam ye ka area Nongklau jengi bat nagalian jengi kong KSU Nongklau Circle bat sengi don hang ni po office jong ka circle po Nongklau snong Nongklau bat headquarter jong ka ni area jengi kawai ka bagi kwa ban pensnobiang sekipat ba ke nasyong snong jengi hang ni po area Nongklau kalong Hai KBD bagi Kejing Yada, mani Kejing Sumar, Baru Kumcu, nak kebentar Kejing Tentelun ni kam KBD yang pojong circle. Jika baru kong akan nega janmit ke pemerintah, nak kalian jungi ke circle ngila jule, praktis yang kebubun kam ke bagi lele, senang ke baladap, yang kam ke bagi kum ka kaseng, ngikit. Jaga kia kasion bagi kebahagiaan jom ke imlang masalah. Tika banukong kebangi kuat man personal ban maham sigi para nongsong snong jom kadong katang jungi gelong. Kalau jom gajing penjot penjulor nani pendu jatno nani penjak kerteng ila bandong ya kita doa ke bau blenong bonong tau labu apo ki ki badon jaga dong katang jungi. Kumbang ilale ini ke praktis lu arajar kawai bar kalau long kejing sesok ke bakrau bahan nak bentar ke jengi mereka basusi ke bangi I barang news nam arajar Al-Quran senam balalik no ni lap yesibon ki kejing penjot ki bau kun benriu le ni wong song snong ubum kin snap kejing ku jong belai balabu pokok batan ke jengi ya kejing penjot no ya kita kita wa kita don wa hajam dan harut snong dan harut wa jadi ke cekak ke jungi. Ina kalian jungi kum ka sangi borkawai ni ada maham jo ke para nasyong snong. Ba kata ka jing maham ke jungi kalong. Ba ngimpit ban khangjar ban shodo ban wi dawai ban siat du bom le dynamite dan kata ka jing penjot pendu jan no do doa. Bat kembali om bagi perkemau nusna berada di lalai isibun ki bala ban khang ya kejing penjot ki do dawa rei na gadau jong kejing bumi sim khialam kejing bumi khialam di ba ya ka khia ka shon la ne kata kejing ne kata kejing penjot ki penjot ki do dawa kalau kejing jot ka khrau ban hagri ka por ka menta ba kini kisni di benai menta ni bagi ba ka sedang ban simbiang senjam na kebetawan le biang ka kam ko bagi le aulus na belada dan kalian jungi kita paham jur bal da ngilap ye gino ki ba pen kain ni ki bale ye kini ki kam na kebata penjot ye ki do wa ngin sim ka kum ka jing penstom ka bade na kalian ka seng KSU ke jungi po cho ka nong Klaus Circle
kumjuru ni karpat igi beriu jong kain nagalian di DC jong ke Eastern West Kasihal District lengba ki officer in charge ki badai jong ka police department bar kumjuru ki officer ki badai pet na kabenta ka forest bar ki badai ban pet na kabenta kido kido wa hapo jong ka dong jong ni bagi semua bagi simkia na kabenta kani kenang ba inangla ban pendek tersa jadi jundon jadi doum bidawa buat kumjur kalau sibeta ke terku ke bakrau lagi doum bidawa ki pun kerhai kalau mur ke cingkemen ke bakrau na kabenta kadong pathan bat na kabenta ki parlok ki projor ki bakwa ban ni kwai ban yo ban pam ne kata kado kabar bomdon ni ginu ki cingkta leni kita ke side effect na ginu ni bidawa ke bangin pam ki do ki bidawa ki rup ki ruwa pas kawai ni kerpati ki ki sordar ki badon na ki kadong pathan ki jongi Tungi siap talang bat ni bung keseng, na kebenta ban di tek lakam, yaki para orang senong di jompi, lagi bedi senong di baper, ban mahamru yaki, lagi bit ban sim, yaki di senjam yang kebenta penjot, yaki dokum kidoan. Segawai pan, yaki bedi pakai kai kepateng, jong kibar jela pok adong batang jumi. La bud isnam ni kanir kebenta ngilale, bat mila juyaile adu kini kipor kebentaru. Banginam syak kelumar gini-gini ki badai ki barjala klaim ki got Islam ni klaim ki got ki tisha ki babit ki babiam bagi nuan ban khi pateng apo adong bandong patang juni balari ngilap kumni kita dekar ki bawan ban king kita ki bangi ngina maham ngile la ka pateng ban pencipta muri ki kum ki jingdam kaum ki kumjuru ngakapat na ka bantah ki nongsong snong barok ki bandong patang juni balani gini-gini ki dekar ki bawan ban khi ban pateng hapo kadong patang jungi ngin sim gi kli ki balale kimbiang sumha ki patep shi bor shangi ka seng lani shi bor ka ain ru kunju ba ko mangilap ni ki bor pladat ki babun ki dikhar ki bawan ban ti ki dawai ki leng gi chaka jungi shne tip ni la ban tip ki dawai ki bakum ki aba ki wan ban terwa de ban ti ai ki kadong patang jungi yo na se ko mi ki jom ki bamanta ki ba la jalai udrox habro ko i jala ka jungi Yola sikiwan bandi yu drops. But kalau kecima ke bakrau nak kebenta, ki kun samla ki jongi apa kodok patang nak kebenta. Kalau wei kecingiem ke jongi lagalong ha kecing puli putih ke belakang sini. But kerpang eru, kaptam eru nak kebenta ke ying kesan, but nak kebenta kari, but kejat pendriu. But sekawai ru kebenta. Nak kalian jongi keseng ni jumaham ru ya kontraktor kinong pentrei ye kini tu kicing trei je kalong ki building ne ki surok pa ki wi pat kicing trei ki bede development apa kadong patang jungi nginam persya ye kata development gawan ki bawan apa kadong patang jungi ne kicing persya na kalian kejungi kalong ba nginam sya ni persya na kata ki barjela ki bawan kini ye ke bela kesni jong kinong sonong jungi jong ki trai jela ki jungi jong ki kun kabri ku ni terap jungi apa jong kadong patang ngekapat ya kini ki kontraktor subha begini ndai banwara ki nong trei ki bumdon ki kisla balare ki kwa banwara kita ki nong trei ki bumdon ki badot penbiang ki kisla ki nong trei ki kam ki ni kum ki nong bela le ki nong trei ki misteri jungi kum ki pra kasi produk persnam ki bomla mantrei kita ila mat sha ndai tolong bagi hapan penbiang ki kisla ndai ya ki kam ki misteri le ki nong trei bela leni ki laboros ki batrei apa kadang katan jungi ki lama batrei nginam syak dari legu balari ngilap ko mi kita ki barjela ki bompen bang ko islam nila pan phalik no syak jaga ka pakiwan na ka snong ka thau ka ki kidon pas ko wer ko jingma ka ni ngile e kene ka long na bata ki barjela ka long ba la da nu barjela ko wan trei syak ko kadang katan jungi la da nu biang ki ko islam subu la da ule ka nu ko kams niu hapo jong kadang katan jungi sitom bangin wa banglam yo tau barjela ubale ekonomi kamsniu apa kodong patang jungi ikini gilo ki mentah ki ba nagalian jungi pun ke siu no circle ni penkan mau piang sepi ki pai ba nang snong jong kodong patang ba sakawe ke long ba tu ye trelang mani beseng kenang bagi nak marat tang kong gini ki baro ki jing ki jingwet jingwo lani ki jing ki be kendu hapo jong kodong patang jungi ba tum juru hapo jong kali kabri ni terap
kari khasi jantia jungi borokowe Muslim kari khasi jungi Muslim ke KSU nang khau circle bu kumjuru sek bi borokowe kublish bun kublish chan